Bani bali sasa university baho. Paulo Bia ayibaye simbere n'umushijo wabiro minister ombifo bitari mwana mu government ya Cameroon kandi wabire nagambira munonga government ya Paulo Bia bamweta Issa Chiroma Bakari nawe nkaine emyaka 56 baye bari yo mubato internationally na nebi nakintu bajangu akaruka singirwe Issa Chiroma Bakari konga barangirire Paulo Bia baye bari abantu 10 kongo wamana bari yo Issa Chiroma Bakari kandi okutabaza kuona kwizire constitutional council mbwenu kakachika kabene kamure byenshongezo kandi koka kujunanzi bokubara kakabyanga mbwenu Paulo Bia konka Chiroma akaba nagira ngo ayine 55% ngo asingire kimwe mugayibigiye kuza kwera karuba kakatere biri kumwe nabyo byo kwikumi bakarangire nyumwazi ebirabe namushano byo kwikumi Cameroon n'abantu miliyoni 29 muri you can guess abayenu baterana bingana ki konka kwaje kurangirira Paulo Bia bamuhira 5% iyo ndizo mushija bamuhereza 3.8 3.5% abagerezeho so Bia nibyo. Congratulations to him, and of course this is Africa. We don't ask, you know. Brenda Bia kajangu batamuha akamwanjira bw'emyaka shino kwenda you know. This time mutamuha, but God knows better. Abamani wako babatumere umburundi no mbubi they stay there, so utabatezo umutwe. Twaza kureba amakuru agarukwata hamwana w'umutsigazi abire aho polisi wizireka kwata ariyo myaka 16 polisi mukwasire ahabwibanja ryishe na nyina mbajangu ishe akaryibanja rya kafuna ya miliyoni 3 yarira kumara meza 3 kandi akabeine kuba natamu emitwaro 50 buri kwezi konka sente zo kuzitunga akahanditsa wakafuna akamuhanditsa yamjangu yamuguza so esha kuzashire batoria pressure bangambambaja ishe yakwatwa pressure yafa yaruga atsigaraho nyina na nabana babiri konka nyina nabo byamuremerera ateka yagitorokamu kuyatorokamu wakafuna na polisi yija yakwata umwana ahabwibanja ryabazire katuramba koraga turebe itwakika kwe harubohoro Sago mukatonda akayitibwa likodi bakeredde mu kusoberwa oluvannyuma lw'okufuna amawulire nga bwe waliwo omuyizi wa siniya ey'okubiri akwatiddwa poliisi okuva e Nakawuka nga kiva ku nnyabwe mayi mwona kwagala Nanyongo okwewola ssente okuva mu Manerenda ne zimulema okusasula olunadduka. Omuyizi akwatiddwa olw'ebbanja ly'abazadde be ye Moses Talemewa ow'emyaka 16 nga mu kiseera kino muto we ali maziga oluvannyuma lw'okuba nga mu nju nnyina mwe yabaleka babadde babeeramu babiri nga yanoonya ekyokulya. Yawola ssente sasulako kitundu nebajja nga batutiisa tuve mu nnyumba puresha ne zimukuba n'afa. Kigambibwa nti nyina w'abaana bane ensimbi ezimufuukidde Kagumba Wegoge yazeewola okuva ewa Nakanyike Aisha era nga kigambibwa nti okukwatibwa kw'omwana ono baakoze nga kanyeebwa nyina asobole okugirako. Ssente tubadde tusasula mama nga afunye okulaba nti asunda ssente ate nga nana tuliisa nga ssente ebicupa tebirimu nnyo ssente. Stanley Sekirando ebyokwerinda mu katundu ka likodi agamba nti ssente zeewolebwa kitaawe w'abaana bano nga zaali obukadde 3 nga yali waakuzizaayo emyezi 3 ate nga buli mwezi yalina okuteekangamu amagoba ga mitwalo 5. Bayita Bernard n'abawola ssente ne basingayo wano ne bamusasulako ebbanga neyituuka okugwayo nga tebannaba kumalayo. Kakati n'abayita Manerenda omulala abawole ssente. Taata yakkiriza era bw'atyo Manerenda bwe baleeta n'amuwola ssente ezamalayo Manerenda yasooka nga mu kumuwola ssente zino yasingayo awaka wano kyokka ng'endagaano gye bamukozesa yali eraga nti atunze. Waliwo buli omwezi mulamba ne bajja ne babagamba nti ssente zikoze eki zibalemeredde tetutwala kyo ne bateeka ku pressure era kyekyaviirako ne muzeeyi oyo okufa. Abatuuze abakulembeddwamu Sylvia Sentamu bavumiridde ekya poliisi okukwata omwana ne muggalira olw'ebbanja ly'abazadde be. Mumuntu mulimu ne bannaabala temusanze muntu mukulu n'omu naye gwe wa poliisi olw'okuba bakuwaddeyo akasente enguzi
ziba sente ziberenga tezisobola kumultiplyinga kuba tesobola kubanja mufu ate n'obanjizaako n'omwana omuki n'omuzzukulu. Abatuuze balaajanidde minisita w'ensonga z'abaana okuyingira mu nsonga zino okulaba ng'omwana yakwatiddwa ayimbulwa. Yonna gyeri egyetaasa abaana bano ne tebalina mwasirizi. Naye alina omutima ogw'obuntu ogusobola okulumirirwa mulekwa ne nnamwandu ng'embeera bwe mugimanyi. Bannange baveeyo batusaase tetuyinza na kulinda lwankya. Okusinziira ku batuuze omuyizi yakwatiddwa olw'ebbanja ly'abazadde be naye puleesa yamusukkako n'agenda mu kirombe okusima ku musenyu nga ssente ze yafunayo yagulamu akabizi okulaba nga akakuza kazaale obwana asobole okusasula manerenda afune ku buweerero. Ngamba jangu olabe nakaleese ne brandi mwali omwo naye yakakagula abadde alwana anoonya wajja akasente nobubuloka abukubye obutaka abukokoleza. Omwana abadde alunda embizzi ye n'abagamba ngenda tunda embizzi yange nfuneyo n'akalimu wano mu kirombe noonye sente zemukola ki zemwagala naye mwana kyo wasimya tugosaba emitwalo 5. Abadde afuba nnyo okulaba nti ale anoonya ekyokulya tusobole okulya. Twede tusaa kutuyamba. Mike Nsereko ssentebe w'ekitundu kino ayogedde ku yadde mu kitundu kye kyokka n'alaajanira abazira kisa okuyamba ku baana abo. Wandigenze mu maaso n'okunoonyereza omuntu ono naye temwandisobodde okutwala muntu ono mwana ono nga bw'afaanana. Beeyama okunziriza ssente zange okitegeera. Beeyama banga lyayitako n'engumiikiriza n'engumirikiza tebampa. Lydia Nalweiso yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ekyo kintu nikireza by the way I believe abantu abakiri mu state y'obuntu binja bareeba ekiwaano byetegereza bashoboye kuba bariyo nibarranikiriza eki kandi noreeba ekicweka ekibarimu kirimu obwebembezi kirimu RDC kirimu chairman LCCR kirimu councillors kirimu there is a full structure yona eriyo. Ekyo kintu nikinyuzisa ebintu bibiri nyowe tutwira ntugamba interest rates zikatemba kare nobody cares abaguza sente nibaguza ebivayenda arenda kunyinja hansi and we have people pretending bariyo mu bantu babamanya. I remember 2 major things. One, the other slogan ikaberu securing your future. Hateje huiro twine protecting the gains. Those 2 slogans are very important. Ombiro bokushanga mwine structures. Omupolisi atende churwe ajwire uniform handikiraho Republic of Uganda. Ariyo nakwata omwana nkogu. Namazima turebere bimwe bikorwa bijumirwa because I mean we are here crying and this is not a joke. I remember the other slogan securing your future. Now this time tutambura protecting the gains. Abana b'amashomero aha myaka nkeji umuntu nargaza yamukwata argaha aza yamukwata. So seriously kandi no reba, this is not about criticizing, this is not about whatever. Ekyo kituriyo tureba banks ziturahwaha amagoba interest rate turiyo mu karuru turiyo turaganisa n'ebintu tukubihana just kugira ngo urenje uratwara karuru naza kuba yakatwara kongaro henaku etwira hansaho erukuteganisa abantu tukahika tutakugira ngo umuntu naguza umuntu esente amuta pressure umuntu afa agaraka gumiza munaguza sente nabanja ondije atoroka bera twahika revo ya kushanga ngo ari umuntu ayo naza kwata yo mwana mbushi omwana kaguriyo musingo. Now when you look at the family like this okareba ondije runagama ngo ayine cyana cyempunu acicire nko mwana ashware I think nisha bango yete Gideon Senyomo abako yabire ready Eganyete Senyomo Gideon but uriyo mware bayayega and we can't keep on shware. Senyomo Gideon burukasheshe naba ayino murumo gwawe ayina byahikirokwe abantu bakora ibintu bingi kandi ibyo bintu bibaretera babaho nko kubari nabo icyo erizoba inahari
aho twiza kuganira nawe akatuhereza ugu yatungayo twongera kuganira umukasheshaka tukagira icyo twayegamo ahubwo every time we appear here tubantu yenda kugira utwayigesana buri yoma kaje kihamu aho kuba tuteko kugenda mu misho so nico twiza kubaho turi mu program yite ya simkaha tuza kuri televiziyo turi impapuro z'amakuru tuza kuganira Erot is there. Charity we aburakare tutakashire bwa bundi indi kumanye ba osirko rwa leta wachi. Gideon Senyomo kwara boro rede sebo nitushabangu otahemu ubanze wijuza kanyaka rero turagaruke handi hacitwarwa mu papura z'amakuru tuje kwantu yongera kuganira hanshongeje itwareba omakuru turebe where is the wrong kintu ekibikirinka ya hagati yaho who is wrong in this issue abo kuba hatwara umuntu no kwata umwana w'imyaka 16 it is something that looks different kandi ahabwibanje ryo warira kafa no kufa but anyways reka twakire Gideon abanze yatutambuza hwaho rero tubase kureba kuturije kuba turiye yongera ni wuri kutuhandikira ni wuri kutuganira hashonga ni yemwe ahituragarukire nayo Gideon sebo Morning Charity, morning Vincent Mujurizi nkoko agamba nisenyomo Gideon umwami Mujurizi yagamba storage yagaho yagamba shonga ya structures yagamba ekyalo kino LC1 LC2 LC3 twazombya kwansi twine ba giso twine ba riso twine ba piso koko rebenshonga nkezo nangwaza nanyiza mfataho umuntu yawe imbarasha yagendo akafu nondijo yagendo wondijo ati abana no waza kushashura izo nshongezo nambwe nisima the first estate abanyamahurire konke bintebi nitekateka abichwasireho bari bareba ebitebi byo mbantu bashuma hansi namnonga abo bakweta ngo kanchetenje abo mazima abakweta n'aba security piso research bagarika mrama yes president Museveni akayeza kubahereza piki n'ibindi nkebyo bahwero umukore mirimeji bagarika myanya inshonga z'amataka ziri umuntu natara report yo muntu bayone bareba binabajuzi bineki konka hatonje kushabiri hanga muri wazibe sasa kuna nazo muri inejo konke shongese kwanditswe kwa umuryo oburubu aho abebembezi baroho nabashashuro mushara wa data center mwene bajya mu kace konka kije stamp zabo zikore ibintu bitari muna byo tubimanya twagaruka mukashije ko mu mogwanja mu rundo go data iso mucyara ineki turi mu hotel kugira ngo hatanija kunywaho cyamishana ningacha breakfast tata oguno mukozi umurimo guyanje ngo agumaze imyaka 20 nyina tumwakira tugambira amazina je bitumira mu yona wacyaseze mukuzo mu bitwe akashimukiri kwengana kibito kutandika akatandika twakwacha live ati gusa msabarebi mbanza kusimaranga yongi yabusisaje kandi ngojoka cyahiraka imaza kusimaranga kureba ngo yabusisa kurungi kandi nyongera kubara musya kugira muta icyo turiyo yewe umumogu amazina ganjye nibanyetaza manansu buga umcyarabata haze ni nkore nyuma ya yekizimbe cyakatembuko ni yarubazo rwa tamutamu okay tugamba mu rumo gwawe umurumo gwanje ubu kabutandika na semyaka 20 okutandika nimaza no kugamba abana abo abuga y'imirumo umurumo gukurebo kuna semyaka 20 myaka 20 tine kintu kintihire mu mazina kimwe cyona umuringo rahangiki yashigiye gizire ngo gutunga ndiye mu rugo kwanje tumuhango muke nka manya ugubarira kamanya kuya mwaka ngakabika nkiya mweki ngakibika umukibaki bwagu nkabanza tandika no mu rumogu nkabanza nabi amanasi nkabani nkora umwa mu biru hasi kunashikire mu biroha kana umeta mu biru mu mchwayiri akaba aryo aketaringi kunagireyo nari guftika kuna ibyo guteka nagira kama mu birakiroho akafu okay
okay kama mpumzi umusingi nagira nti nanye nimyenda kanga kwekuza yangira ati kirungi naronda kanya aho natandikira inyuma yakatembeko nishayeje n'uhundi kinkargahuga nakandana hafire diba afire yakahunga hafire y'umuceri bahagurisha uko atandikira na kilo emwe yenyama natandika nati kukaru kanteka flaske emwe ateko chai flaske emwe nakantiraho pakiti y'amandazi nakora kunagire kugira nti umwaka gumwe nashanga mitika lita 10 kunarya lita 10 kunagire kurumuteka 10 zamate hande kalita 10 zamate watanze na flaske kwa lita 10 zijo mu mwaka gumwe nishiye ku myaka ebiri ejo na teka lita 10 na teka lita 10 nakora ebyagirgaho natanga kuteka imbuzi nateka imbuzi imbuzi nagiteka nagura ebintu nagura amaporoti nayombeka nagure entoke nagura famu natamwente mbwenu ebyo nibyo birungi nibyo birungi reka tugareho kake nyuma kujya kutandikana na flaske emwe esani zuwagamba esente zo kaziyankayi kandi ukatanga sente zingahe mazima agakusharra nkaba ntine sente nkazo wa munyoni wanje bamwita mama Bright umucyara sabiti enyuma umukishwayiri a western kwifahaza umukishwayiri unashiriye nkabandi mukazi ukira kuzayo kiya mabanja kandi kushashura hatukunashikire na munyatwunkano manyamucyara ati nisha kunkubwisha nyenda kutandika akahoteli kunkati nyine na 10 n'ibintu tingine bwe nani nkushaba ngumpereze ibintu by'umbuka yawe ndandikireho mazungu zitarabire mukazimbi akanaguza cyo mamba akanaguza esefuriya esiyani ebikopo ibihimba ibinyebwa umuceri mweni baracicana cakara yona kajine taramberire mukazi ndi yimuka yabimpereza yanja taso tanyaga namujya ntinga kunyaga mukazi tenakozire nakora kunakoze nagmanikishashurayo nishashurayo kunarigireho namarayo kunahereze kumarayo hati natandika kusevinga umurundi gwo kubanza kusevinga shiringi rushanje ikiro cyawe cyo kubanza gukora shiringi rushanje kunabire byaho bwo gwa kabi na sevinga shiringi 10 ugwa kashatu byantera byakutera bita nateka ebintu narisa naza ku barasinga sente zayangire nagarakayo namya twaza nakureta riceka kiri ntujya kiri emere yompire apo nishobire kubuze sente zanga kugereza ngaza kurugamo atkare dine shunga mukazi yambere umuzire yanyongera nago bushingira kumurebe nabita mbaye mbika nabire byaho ndanago bekumisha ndanago bina ndanago bitanu ingaruka kuyama wanja hatinye sasire cyitweta ibanja nakora mantu twagira tugaruka inyuma kuko uri umuntu mugiye utotera ukasha kunaza aho utambuko twanje nashanga imitwaro 9 nkagwa nkira tindikiriza rushashu 15 zinga sente zimezanje tenafaye umwaka gwagabana gwa kabiri n'ugwa kwaza kwa amto yanjye kinani nakora intwara eji italo nagitwara mwana wanje ubwo wampire ntando naya tumwe no mama Bright atewe bare tumwe nanyo mu buce bwanje nakweza intwara italo atumwe ngatuma cyo bateka teko ntumko nateka teka ntyo handa kuyakimira cyo mutwereza kare nakora umwaka gwabagumwe yabebiri yabishatu yabena yabetano yabamukaga hatakize tucendeza bakashmucendeza bakastoma bisha batika ikizime cha high street umisho gitu hachakinge mahanda konkana hati tugeza
nobuza arita 50 uguma nobuza buzotyo ibitoke oteka ibitoke mukaga umuceri oteka kilo nk'itano ibitoke mwe no guma nobuza buzotyo kare mwe no murumogo ibintu biri bwo konka abantu binje twita tugayemera umu tugayemera umutekateka nko kurgaho yora na dare nyeto tugize ikintu cy'abana bitu abana bita bo kureba bone bateka bija kuvuza no kuvuza bishiyo hajya ati ukacukuruta bishiyo nansubuga ukacukuruta hata kigezeho kumugambira nko kunatanje ati nobiha senti mushimiro kwa hina kugire senti bantu mu senti kunatanje ikintu koko n'abana banje bakambuza nkonka mama sente ziba kuzira ibintu byona ruya rukazi yaki nabagira ngo okundeba okutwa kuzire numukumanya nubusento kwabashubise mu mwaka rw'umuhotereje mbene sente yo mukunganye mpora nunga tukujya ngo bizango yerekeye aho gutera ukara ari ukushesha kwa tungesha ari gutyo konko kirundana wo ina magezi to kubasa kubura kujya mu cyo rukwenda umwakiri wese akashoshoje no mu Rwanda imyaka 20 ari mu hotel mu cyaro twina manje kutuganira iwari okwe at least gire cyuyihamu umbiyagamba byona ebindi byange konka at least gire cyuyihamu yagamba kagambo imyeto nejamu nobiha ata twina abakama ho murembo rambara baita wenda zakashaka kugisa batangiye kwatahisa abakama ubwo bagenda bakuganira bakugira ngo wakatamza pani abo babira kutamza pancakes of Rwanda ari nicyo ka high street no momba sponsor mu program ya simuka abandi aho rugunaona kugira ngo akaba natembeya inje ntuzo kuronda kubatunga na mnonga ekente kateka kugira ngo uri n'umukama ari nabiha at least arabazire muzire akwatira hato mwana weye kureba ngo yatambika hati nikirijira abana bawe uko kubazire ukubari maze mabere cyangwa kuranda noriyereriyo kapaka sente kanje inkubasi niba abana banje buri mwana kimuka umufasti kamanza mwana namhiriza miliyoni hati kunabire ndyabo umwaka na watayayira nishwana banje lejo kamutangarure naje kagira kunashimirwa mukasente kanje kumwatwire bakanga kujya ngwishimama sente kazangire kanye najya ngo wapi ngabra mutisakanye mushashura bw'inzu mubyaho kumaho isente zo mbabuza kamutakazi abana kamutakazi bana bukushuma abana abanyabukushuma kaniyembine imwe bukira umungambe cyo kandi yo kanabasize kubura nyo mukazi mukarya mukanywa haka mukitu kace kamukagaruka mukashomaho kankagaruka kabanyururamu ezumuratandi kankagaruka kabanyururamu aho mukurara kabanyururamu ebiyone byona biyo mukantu kanywa ko kumukureba umanyito mama dishobero mutuzaho tukureba ibunu cyikuruta umuntu twakweteka mu kwerumya kweshasha ubana umwenda murungi ubana inkito nungi bino nabanye mutunga sente hatubona kwejarabi kandi yo byo kugira ngo nozo mahotera amahango kurya zo madansi zize sente no banzo yerumya ibi byo no birgaho abandi byija mpora hati utankanura ngo byeretse utanga kuranga ushinga kwa nuki ase kunaje bagambire bacenga bacimanye ntambuye no akishikanje akukari ko kinini akangabe na munana akukakura ari umukambara nakiraza kakiyo ndetse kararuma abe na munana landlord umurembo kampani kamwita si wancenga nakasigazi nakukari mu myanya nakukata bakajya katano ataka ngo niperezo mu sente kunkana mureka kuzumuha kandi ngosa kumuhereza hatori yache banara nogwa banara nka mama natwimina kisi nakukata bukire kata buki hata naho ukakora naho tukakushashura naho nakwako ngina nabigesa ukurunda nakasente warunda nakasente kati utakabika iyo kasenda kukareke iyo yuke iyo shantu kimi utandike musengera ki ensi haze cyabakora
ninda tini mwana kusha mshitoki tini kunya mama yenja niruma tine mwe anentera umuranga abaziri mugezo mwe mushikane nabana muganire nabo kandi mu bazira bine sente reka kukwatira iyo sente ukajugutura abana apana banzo mpaka sente kake akakoze se uribo kwarukora birukora arebo kwarukora kwa kuganira ngo kuwaye bakake ukabagwamo ubone kuwongera akasente ngoje ngo bata sente nyine kazuma izo tunabaye zumura ifese ndakumanya mama ine sente abakiri muri watibwezi tukabe tukunda tongere kuganira ikintu kiganiro cyapasa kusiga ndetse namba yawe simu na mnonga bine abo kwendo bahabuze at least baje cyo abagambera 0 mushanju ina nkaga nemwe mushanju na mushanju nkaga na mwende jigarike 0 mushanju ina nkaga nemwe mushanju na mushanju nkaga na mwende ubuzaro bwawe bitumika ubuzarwa bwanje nizarwa ndi umunyabushenyi nirgaka irabwo nshima nubo buzarwa bwanje abantu babushenye bakwegana no kuyora kasasoro yarenjiyo asente ni wasente mwe shayi 11 niyo kwimisiya makozo wanje uyu myaka ingahe ni myaka 5 ibigambo tinkayongeraho abativiwe sinasigansenye mu Gideon aho murembo rambara kangare Vincent mujuri zina cyari teba kuzira program ya Simka Esimiyo ko mchana chendo tiye tumureta riba hindukire. That was so fantastic. Twahura tutamarwa aha bo kuba twandicende birukweyongeraho. Sisimka yankora kubi okujangu twakoma. But anyway, ogwe yabari umukozi omukashonshureke akomura umugwanje kandi amazima garungu umucharogo yampigira kimwe myaka nanye nawunde ninjenderera kusiya 5 na mwenda konka na What I mean kushanga ngundu muni nyega myaka 5 na mwenda okwega tukuru kwayo. That is my point. Ayiwa ikabona better than never ziretu wakora ziretu wayiya no basabu ziretu watasa magaraga na magaragika yawe twine mujuruzi Vincent and Chow Tundi Charity konka mu akutwiciriza tume ukateza kwa kani papara zamakuru ebinza gumantu byongeraho mpora cyo ine kora no gumaha program yeji ya Sisimka Shema, Bushenyi, Ibanda, Kazo, Chiruhura, Stagwenda, Kamwenje, Tunga, Mkole, Nelja, Kamyone, Betorwide. Bomugisha gwanyu, Omurisa Robert Kayanja, Oamira Koseta Cathedral Rubaga, Alumne, Sobrterane, Wenjiri Tangaza, Okukorwa Mukaga, Ebro Mukaga, Oxia Sunday, Ebro Mushanju, Yoki Kumineri, Umako, Aho, Harukizbera Playground, Mushanju Zihangwe, Kandine Janum Fire Conference, Ahawizi Garden Resort, Sheshe burizoba umwarasho mese zebihama ebihangazo buhereza kandi no kutambura manika Kristo nabweto mureta barwire embohe abanyabuzari abanywani nababona barkwetengo kwebwa mugisha ahubwo kuba gahangane cyo tangaza cyawe cyanditswe mu izina ryawe Endwara nka mpox nebasa kwata omuntu wena konka yajanjabwa kurunja bakugwebe magara abarwire nibakira kimwe konka n'ikindi nikikuru kumanya ngo abarwire ho endwara egi bakagikira tikiri kumanyisa ngo nibaguma nayo bari kugijanjaza mubakira maka mubagumye mutakabashorora mubahwere kugumiza munamagara gabo ekyamazima cyo kiringu nibetago bushaki bwanyu no kubagumyagumya burijo uriko kwebuza no kutunga mpavzi okuganye bari kurihi umuringo gwo kubasa kweramu no kugumyagumya bakizire ndwara egi kibaso kubayamba no kuguma kutebekana kurunja hacaro okumanya kukiraho terabe kitongore cy'byamagara ahanambe gitari yo kushashurira note 8 note note imwe note mukaga ninga shoyo yoherezo ubutumwa habwabusha ahari yo report ahari 85 note ubutumwa n'urukwikibwa habe kitongore cy'byamagara n'abatahi babo
omubwire bw'akarurubu TV West neija kuberebera hamwe okutubyaro okuzumutabone umubyaneza bakundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe eshayona turi kuretera ibirukufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona ecyomurebi witu aine kumanya nituza kucumisyaho yekumiro mu kumanya abo kubekera abeho cyo TV West neija kuba nechumisyaho TV West nehinda bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe uri kuresa shilingi 10,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 asimu yawe abwa shilingi 10,000 zonka rero utegereza umuca ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo uri kwirebera TV West buri zoba buri kwihandikisa ni kongera mica yawe okutoranwa okwita mu draw yo kwangura sente program yo mushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba naterwa simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundi yo kwita mukazano niko ne mica yawe yo kusingura eri kweyongera kimwe umushozi no mumpanga mwe barimo ayo mukireba kandi abantu basakwenda kurgonka basakunza munoreba TV West na munga program cya sisimuka urukurabira hasumu yawe ninga Wahicom office tahuka computer kawe no bano tungaje kurabira hamkutu aharimo kutogwa Facebook gwa kweta TV West nehinda kandi ka hashtag kayito sisimuka zayo kutuganirire na mnonga turiya storage eya wakafuna ahishira kwata umwana w'imyaka 16 abo kugira ngo akabaguza sente yazuguza bazirebe batugo muzira ikakuterwa pressure ubwo yakaba umuziro mushinja then umuziro mukazi nawe yamuremera yatorokomka ateke bakora abantu na polisi ija yakwata umwana umutsigazo w'imyaka 16 ariyo musini ya kabiri yabantu wowe yakwata barokufangwa base ogarukana sente zabo mbwenu tushanga Facebook tuganire zaha X handle yitu iba kwita TV West UG utuganire tushange aha YouTube naho tuyo tuteka mengetisha na kweshendereza yongera kuganira turebe ihange yitu akubasa kurugarura ece kintu no kigamba hoci turebe nteka yawe abana ba umuntaka basa kubatamberata ecyo kubasagamba ekintu cyona cyone cetorire storage byo natubyakira amutejo kandi handi hace ashayibiro necwe kandi cyakontigure simu yitu live ahambeho noja kwa notera nabwe no tuganira nshonganiye mbwenu twaza umumpapura z'amakuru ahagwa kiraka kiri cyo butungi charity nkine mujurize Vincent bitagwe papura bitu urwa bukede kambenye na gambo rimi Uganda mujurize nija kubagambira urujungu ahabwa the new vision mbwenu nagagamba cy'amakuru bagira nti omuzungu arese sente mu karuru government emwekengede yiga bakoragana nabo indabirwaha mujungu cyo gwarese sente mu karuru kitwa Uganda kariyo naza habahin bahabakoragana nabo baretsirwe nkahi then we see how we can handle uko bino byo kwanga biraze tumango akasente tuyinaka kitwa kaha kongatu nturaha hiza mweza izabajungu berwaha then amajega America gatandise okwegezamu okuba omusajja wa Putin kanda aho nabo nyine ndanye kushoma ngahitegereza wambuze mujurize takirireyo kandi hatiye bintu kabyayengera kwata mujurize ati makoro ine cyo kucenga amahega America gatandise kwegezamu okutera omushija wa Putin arahyogo ebyo nebya America hamwe na Russia sakontu chengaje
ubwo nabari Donald Trump then against Putin. Okay. Ebijambia byensanji omuserikale akubiye mu masasi nabyo ndabirwaha babyongesereza then density obukadde butano ziwedde zirinze kunonebwa ekyo nekituri kweta endangamuntu ningashi identity cards twenijo tukehandikisa okubasa kugira ngo tutunje endangamuntu ensya bitu mbaja kuspinga n'obukadde butano zahwire nahabwecho ezo zirinzire okwakirwa bakama bazo kineirwecho nira yasabye abantu kunona density zabwe namanya ntente yange yeriyo ndio kenzi je abo kwa turi miliyoni ziri kurenga 5 konkeze roho mwakozere ni 5 so ndamanywa ntangwe yanje niyo yakozerwe ebibuzo kubuzare bwa Angela akayanirwa batata babiri mujurizi ogunumwana urugero magaraga enseji konka bishengu no babiri gunaja no wanje na gunaja no wanje tunane na kwendijo hato mwana nkogwe aine mushanguki kuzaba kazo munsomu akabura kushoborwa akarebeka abantu babiri bakumukiremi nyina kuyarho nani muko ati na hati noriyo nazarwa naza kutura muri yecho kodi no training yanutse nyingene se meche shobora chamati yaso akisha kweta uze iyo zinyu jumwe ni manyabako ngo umwana we ukubanza akashanga tariyo acheshongwira shi then he was like government chakwe ntibaska eta ibyo kutera DNA muri birwaro omukaza harazara takana kakakiryaho bakacebere DNA ishe umwana amanyo kare utansira ho rere ningo yeragaza kibune yondere baro ishe umwana I will look for that song immediately twaruga because pretense na nyuma zambe ni kigamba ha radio we like pretending ijo DNA yabe yatakashya hati kaza kwaje kumisa no mati it is very difficult kuzokuza mu process yo testing konke ekitwa yanjire tukangwe yoneshe nyamaka konke ne bya network why should I take care of kids who are not mine so nyowe actually tarwa UN otarwa compassion ebyo bintu ntukunda kutura mu pretense ntwenda abokuba hatu bakajugumisa munonga nesente nyingi na process nayo yonke gumire namarbaro na machanga kujereza umuntu akaza kutestinga abana shanga abana mushandwa be babiri well let me know and I know wakati ndimazimo kurebera bote hire yo kugira ngo barebereje no manya umuntu kuza kugira tukandeberera umwana wananka nabace hira mutuma akikirize akumanya circumstances ze zararabimo kureberera umwana konka kushangoriyo bakomera mabanja nkaga gutwara yo mustore oriyo no ryaroni roni yo kushashorora umwana fizi yakurema pressure zafutera shikaza zatemba oryaho we no kabeki ntuntu obokwe no turamagara gahurire kishe ishe arukuri yaina ndijo mukaza yo mapepe y'abajeni boni no bintu bana bachimanya twabarebera biza kwanyuma kuteganza I'm claiming my son I'm claiming my daughter nyina wenyini the person that they now manyangwishe noriya oriya yekoriro mugugu no nyowe actually I think it was helping people to reveal who we are na nitwe chitini so gumantushohore yo kushanga tubende mara kumwaje kumise muzagoboke ngo makanga kangariro ngabade you know pretense bishabo stagamba kare iwe kanozaro mwana heru ukajota umucara umwana ngugu nkamuzara hero nsasire na mareta nkamwakira nkamurebera nanyagwe ndakuzira tumwami bikabaho ego mwana unazaro murebere konka bikanshoba kandi no kireba because that's the quality that we talk about arongo mujya kureka abana babira kabiya heru nawe arachimanya ngo kai n'umukazi agenda heriya abana babiri one time na accepting ngo umukazi na akagera ki ne wakashobuye bikamushoboka konka hati
tujaho ana circumstances bari ko workshop akayicana cyo kuba ibintu bitanditse roko nanye shobogiro mu workshop nanye kuni yabinshobaho munywani wawe ija kumuka anyway God knows better. Museveni arazaka koryo ke yakozesa okuje mundu bakanamuja abindi n'ababika kwa senga fata ni munonga orurimi switch sumururo mu kwa nubani bishobora kugaragara switch sumururo mu kwano ikigambo cy'abayibembeza ni orurimi enebyo kumura ende mushome hoje akubora papura byo nari wabishobora ati no okay bukedeji nimbendera papura nebyo mizano akakuku rwacha Real Madrid ne Barcelona barwanye ya you see you Rwanda Antiko ona tunacheza kambanze ndebe akaruru Museveni ariko tido Kyagulanyi asibirira yaha then Museveni awadaba yinde subi kubyo kubatongoza mu Uganda kugira ngo twina abanyankore twina abaganda twina abateso usharse twina abahindi ngashaba hindi ati none bamanyezo nendi nganga zituza atwina basaba acha zikavuga zija where is your problem twina basaba twina bagahe twina abasingo twina abasingo twine sigo tumaisa ngoga kwa garude kasti mwira eriganya kahangana kwa kwao munyanya zikade tatento asizamwe orugando riza muri rantera seta kamwine hoya didi yanyine charite katwoza ujuro tubagamba ngo na Gideon tubireje bana tubagamba nyiko kadoka oh yeah so now hati tubaza kuchera jengu twine n'aba America nabo twa me I thought it is banyankore baganda baza kumbe it is about clans abasingo abahira then abahindi. No, this one is what is organized as a tribe. Oh, yes, a tribe and those are clans. Hati, Abaganda, Abasoga, Abanyoro, Abanyankore, Abachiga, Abateso. We all came from outside, Mushurus. Hati nyoni maunga garwan. Itakwenda kutubachira. Nabo munyankore. Isi cyate yenda kumanya. Go to Japan. They are not enough in numbers. We go to Japan. Nabo bakatwakira. Ikindi shwa twakanyayo tukatandika kwere tukakora baga tukakora independence tukakora bataraje ngo banyankore canchenda baye barekire no manya bo twina amazina aga omutshwahili omutjungu samanyine zaki no manya shonga bwenji. It's because people come and camp there. Bari abashwahili bari abakoko bari then we call the place the same name. They know they get to know themselves. They do get together parties, you know. I'm helpisa bachibechwahili. I have no problem with this. Abantu binjo mu Dubai zanga yoko nayo are they being to barendo ako bichiriza yo as you know. Anyway, I am my worry charity chini kuko kwambya abanyankore mu Kampala mu Buganda tumukweta nakatanga mashamba kamera huko na to recognize us as part of the setup. Umujuruzi mutahona kabara mukashitamo bajangwa abona habanyankore kandi nje kwenda ki hati nyoni baza gombe kama juga wikumi ogatere chikari changu nibazita estates kushanga mwene na residential na ifanso mu gihe mazo ndeka yanje yona turo muntu ireni we na chi myaka itanu kongizo bero mu kuchera umuntu iri yo kutura muri ya mukitana kabicika cyangwa abasinga abantu bibare nabantu kamikiriza muze kuzaza bicika tiza ujana tachi kana myaka itanu sawa ukashashura no recognition nayo kumayisa no kugira ngo imwima bashanga muri abanyankore you can do your culture
nabo nk'abahindi ahayima bareka bagatura umukejeje inanga yanafanyisa turabaza bire kujya ibinyantinda byabone byagina kabuze ngo kugira ngo bizi bajya mu Uganda you leave them to live their culture bize bature bakore byabo n'abahindi bakarga India bakomaho ukwenda ngo babo Uganda a tribe hanu yanu bafashe bakamushuza baba tribe bakwisasa I am worried about culture erosion bature culture erosion kimanyisa okusanga ngo obuhango bwanyu bufungukire buryawo butyo bije batwireje by the way tine shonga ibine da even investors here they bring money to n'aba us America bari yatu barorganizing n'aba China n'abayibona even Rwandese bari yahana we organized them long time ago government recruit over 600 midwives hada no manya ntugama ke byukuzana utani umugahe nyoni umugahe cyane ndeba chera ngazo wanya hariya rwibare nkaremera aho hati nyoko msingo mama abo kuba tata no msingo abo musinje mama wawe na mama ya no msingo hati mwana celebrating bebagahe maza mutakuye gutyo cyangwa nice umbagahe ayitwa bakuzirente ngo mukashwero wacu by the way let me tell you for your information she's now part of of kigombe cy'abasingo kiriyo ko witu Rugando bariyo nagenda tusigomuka and now you are giving me all the answers I wanted ukugira ngo akashwero wo wanyitshimanyiza ngo yaba musingo aha kugana no mugaye na celebrating ebyo busingo wherever she is no there no mugaye there na bana wawe of course takurwana tuba kurwana ngo abanya Uganda nabarwana ngo babe recognized mu Uganda Mwani bambaza mchugombe cy'abasingo do you stop her from going there ngo abo kwariyo wa hati manyota matkare ebyo twara kugira ngo tubareke ngo we want to recognize them we think twice bote basuru ngo nabasuru bote basuru bajwira umuntu bwababuso hariya akankarengera nyindo kataka bajwire but we are copying some of the things from them hatunka katunguri icumwaha we are also using it as a medicine ikintu kamya kandi ikintu kumango ni kikuru diversity ya culture kugira ngo byo mare berara mutayo tutapingana tutapingana you can copy from each other anyway think amanyeje the nitty gritties kwa kuruzu by'umundo nganchende binte mwe twetwa taroka kunanka cyo government to recruit over 600 midwives abashaba zasabkaga kubongera mu marwaro ngo shigenderire kucendezo kufa kwa bakaza abantu bafana bazara I think it's good. My only word is tugambe bintu kebundo basanga binaka kwate nakaruru abo ko cy'irungi ongano wasakusanga cyagambwa cyagumaho akubwiro tujye ngo gambwe birungi obaronye cyane kana actions nazo munyinto kuterenya nebigamba bityo biheza buko bwire bwabyo nuki kubira aho usanga ndo babaganise mbuzi wo kwizeze byakira cyataza byo gambira tembuzi culture ati mbuzi mbwiraho inga zikatahirwa murara muzona zaka tembuzi kikomurasho tachi ote kandi kawawe wajinga shoma mashe target motors abana bebihoro cyarte no murumba rumba tabuke bayarumwa na konka saha bakamutemana ataho makagetu betwati na onkari na improving Bruno Mutiaba we wish you well I was a bit worried mutemere konga ebihoro bitabukiro murumba romu security mamnyono wanje sa enoka yeah bakamutemana no where nabakariyo muhanda kuzo nibatemera kimwe abantu nyombo ntiumanya konka we need to kamyoni wanje Brian kurugumo Hayes recruitment naka kamshanga no munja ngo kwakubuki utakacinjire shahaze mwavu mujenge wanje Bright mumuza abena argo motoka inene chikurobero cyo muhora bakaguru Rwanda gwamunaka you know there is a problem Karamoja to be Uganda's industrial center President Museveni akaprepare na Bratrick voters want social services ahanga njara n'ikintu kiri mu Rwanda
kandi amakuru agagaryaha 7 pledges to recognize Indians as tribe. China matera karuru ibyo nabukwire. Kashati mabata bapato basi. Barekere nshongana mpango ngashibwa ko atakobire atakaruru ko kabura kuterwa mujuruzi. Nyoti nangwa tinchino nanshonge yaho konganyenzire manye nibafachi. Namwasigara abantu 8 akaruru kaba karuru. Namwasigara babiri it is between the two. Namwabe 15 still nakaruru. Ariko bayine kusinga natekwa kusinga so don't worry. Don't worry. Banga Uganda. I have a stake in this country. I'm not decorational here. Mujuruzi twafollowinga yiwarugire. Shaye na Uganda nesigara tugende kare. Azaburinsi nukweli. Waje followinga ushanga why should we struggle with the why responsible campaigning is key to sustainable Uganda democracy. Amakuraga garyaha the new vision yeji bakuma makuru this paper is rich today you get it. MV Kawa rehabilitation is part of routine maintenance. Ekigambo MV nakiteka teka hwa. What could it be? Mujuruzi Vincent. I have never been a selfish person like you. Which one on that you nyondo mnya Uganda, nyondo mugahe, MV Mujuruzi Vincent. Mujuruzi Kawa. Ate bajeta MV Kawa njate bijere nebyanje tinkimanya. Ndweni nyebuza seriously MV karangara MV Kawa natu origin ubashitwara nkabukakata MV bukakata ekikuba kirinka everywhere kimanta merchant vehicle ningash motor vehicle stands for kibanchi ko sa engine no byagaje cy'amashanyarazi konka merchant ibinyino bane bikoremera mu bushubuzi n'ibindi nkebyo mwe nikore ibintu byo bushubuzi nati haza na urumukama byo turya hantu eto nanjansana nebyanje nibabyo ntikumanya ngo yego nari binyebere yanti bigere nabyo nebyanje ugaruko wanyu mukikamwa mwene mu muranja koranje akushobora Kenya Uganda expressway to transform northern corridor connectivity ejinega ry'umwika yayindi and neze ngutukaliza mani nzezo batezi kazuza kwa kile kayo South Sudan Congo win IUEA 2025 pageant Suru's great turns restless ahead of polls ukazi bashisha nawaize yahinduke cyafayo kati jangu Tanzania hakiri konkano reba baguma barinka bataro babatinde rufiki ora kuba kumukuma ora mukuma kwa imeri anga utatira mukavuye kumanywa nangwanye chinkuma no Tanzania will be majere kiyaho konga chinte chinkumanyaje event charity zone twegomba zikabanza zakwatsungu no gucoma uzahinda tungu ati niko kwa kuwa wineberajo konga akasente gacikanya ukatandika kuzaguza onke mikoro kinyi ukatwara family hata wakureba ukatandika kare kuriye kumze ibi hata kumanya nguyo kanza wayerumya wagira yiwahi so ebe bintu byakore muri nkizana konka international job could end my marriage umurumo gwa heru charity yargaya za kora bayi ona ngwa Uganda maze okay chananga nashwerwayo konka that is now if 10 akamesha techo chichwa this is not possible now it should mwene chijwa agamba just one uzana but I was married in Germany University bari ya Africa kazai kugenda atobo mano atentanos ate kire cyo guyanaga mane cyo kushanga omushija ryaha archana mukaka yo naketwe. The new vision looks like this today no rworo rupapura rwitu rutunje 12 ruma makuru gone byo butegekero national international news sports byona n'ibyamagara biriyo. Yes, ahadakika mukaga eza igomsha yitu ya kabiri. Twongera kumanyisa kugira ngo turagaruka aha tuyija kuba natugaruka okubasa kuganira aha nshongeze kwatena na story yitu akuteraho
kasheshaho yaba nekoreka umwana w'umutsigazi okomerwe uriyo no barasigaye karawa bafise na janta ati yejesha niwe twareba storage rukoreka umwana w'umutsigazi ubu bakomeye barakwata polisi ahabo sente za kafuna umwana w'imyaka 16 ariyo musende ya kabiri esentezi zikaribwishe ishe yakabya muremerera na pressure zamutera yakabagwa bazika that's murdering yeah miliyoni 3 akayinde kuba natamu indaro 50 burkwese sana kama billion bashuma miliyoni 3 nkore mitwara 5 ugamba nk'ibyo kuzana hata ubyaremera cyane ngo mukazi yabantu we yateke ngova evangeli okiriyaringa yabenera banza hata hajira wa muretero wakafu no ndijo bakiriyaringa ry'inyuma ateke misho hata yabantu yateka enkundi on process omukazi nawe byamuremerera yatorokomuka yasiga abana be babiri basigaza oyo myaka 16 anukije myaka ndayiri nkamunane riya you know so on process wakafuna yaronda polisi yije yakwata akana kake myaka 16 akabikasigira muka kureberera ekayabo kakulisa no murumuna you know hata itugambara karige nyuma yemetehimbwa abataka barebera kutangara Gideon nanye natangara Driyo mo yatangara and people are crying everywhere. Gideon yarite kintu yabuza. The government structures are where you see ari cyo ngo niyo kumanyaje. Ibintu bya South Africa buri bwire wa struggle ya liberation. Nagira ngo we miss you manero. Where you ko kumisa mandera bakuzabuza kugira ngo bwiro bakana bakwata. Now we are missing leadership. Where are you? Omweshongozo ndije Emmanuel Matova bakweta munuji akaja government where are you? Twabuza ngo cyaro structures. Structures za government omuchweke cyo ziriyo chairman si wanaro hati turi level ya baviso village security officers uteka kireho nufuso family tuseme kugirana no turache kugirana n'umujwekero wa government ruka ngato gashange kayanyu omukikuru wawe brother wawe pisa nari yarenguru in parish no Atwinera baviso. Hey, that's village. Then aba basigara bayigura abo. Ona system yo kwinganete serious as it is. Yo kwikuba nereba because nonda kunja amazi macharite ngumuze akafa. Bamuzika. Stocha ya muzamu bahindura bakafuna. Ona shibaba bekejo bakabataga. Rero cyamanywa rero mukazi yahika yahunga cyamanywa bibi asiga abana babiri umwana kuyabanyeka cyamanywa you don't call that chairperson no sayuko muntu umene cheba aichije kiraha we are saying abichiru kwataho hona butu bagakonsandi oneke shongete yaza tiva ya manywensi ona tugire mazima ngo ekicweka. So sometimes we simply assume ngo ibintebe babiri yo ngano mu babiri yo bitari ata babitahemu ori aferwe senteze kandi yazabahira in your wisdom ogo muntu unahura nagambira asmar bamweto izina ry'Imawe naragamba yese ntazanje manyaki igishaka abe nagambira asuma azaka homuro katwata reka tumureho ngano turagaruke bwanyuma yakahumuro turiyo tugira ngo structures za system zikazahi uko mukagona nagambira asuma bwanyuma yo kore chikorobero kechi asheme kuba kiyasi munagamba twaza kumuranza kwa tugaruka na discussion ahashonge John betebekanise zaha mukutito discussing na natwateza amasumu naho twacire naho tuganira program itesinga utagaho
kukira abashaka bashanguza ubuhanga umunonga omukusagambira abantu ngo hatoyine shukari ngorero leta kucara uririnda leta kushira icyo kimwe aha buzubo butwine iki ni ikigambira abantu ngo hangama kubakusimira ubire kigezo so wiro kukira kugira ngo urire shukari kandi utakabanza wazo mu mpaka ntukureba complications zo mbira cyumka shukari wiro bukiro bubi nare byo gutegana sabanya Uganda uhireho kanza sukari no bubire bubi komuka hanga yabakwiye wabwikiza bukirikari nubasa kutambira ibintu binji muno so umukubanza ntuntwine kuyamba umuntu zo twita acceptance kubanza yayikiza yija ruhanga yaginsimira icyakabiro bwira umuntu kwakorewe wakora test yo kubanza atikatika mtu wache becuma tunashakora test itwita glucose tolerance test ntukwa glucose jinywa wamara kujinywa aho biye tucebera terebombero gwaje ukozesa kusujerwa kucenga ninga aho izinde shayi bizwa katwara ki tucebera unkaho kugira ngo ubugire mu marabunjo mu iraro kandi kimwaruhire cyingute sezindi ibiri kitwe cyo kubanza twatangire bireho mu fasting blood sugar ngo kugira ngo uje iraro routine cyuwarire twakukibera shukari twashengerya higuri ya mushanju emirundi eshatu ntutandikira ikindi nshobora test yitwita HbA1c HbA1c neyoreka obwire twinero blood cells kutwara ibirizo mubiri azana zitwara shukari ninga glucose no kuzukugumirwamo so twashanga HbA1c yawe uri higuru cy'imanye samba mezi nkasha tagakwira shukari yawe bireringa so nubo bubonero bushato utukurebera ko umuntu ayine shukari nuko tukukebera shukari umuki umwirwara okay oyireho icyo nyanyenda cyo tureba hamubasi nacyo mbasi takabishire hatabona umwija mu mpereza hakire ko kwingana ki koko rgaha ngetebekana sa ngacho hamje n'ibitwaze imbere n'ingora mweberenga nisiza shukari ninge bene gicendeza dere mukamango hati byarema hati mwaza kuntaha ryo gumaze icyo kubanya kina kushanga shukari tukashanga tutakubasa kuhereza mugi chawire no ino bunkubaza kuki ati nacyo bira fasting blood sugar zabona zishanga zyo kandi utatine kuma muri 11.5 aho in fact atine kuma rumushanju waba utine cywari nashanga uri muri 20 dine sinari rero muri 20 nangwa ino wako makaruha akakibera kakutekaho HI ikikumanyisa ngo shukari yaba nyingi munonga atakubasa kugidetecting hati we tukamugisha abo tukubamugisha natandikiraho muki umubaza wisha tukashanga ryo mu tahirwa kwija wisha tukashanga muri mushaka 8 ubiro kukira kugira ngo banzo zo muka ocendeza aha bintu biri mu carbohydrates yes utandike kuri balance diet ibinde biri mu kaciya muhogo ubunga kunywa ibintu biri mu shukara wo kubana end product ya glucose yes bueno wanoria tumbere no kubyetaga cyonka kake uteka hona na fruits sote ho vegetables sote ho n'ibindi tucendeze ashukari then tuyakamire kake utakari ya kufera tucendeze ahamere yitu inokora ki yitukuri jakashkana tayi mukaki icyakashatu turyakamire kake cyumke mirundi minjo mwanya go kuri imbere nyinjo mu rundo guno abatwashengana kwineke so niko twasa kureba ngushukari yaturetera tuine kuchendeza shukari ikindi no exercise wana mnonga guma no exercise muscles zawe zetwara shukari yo zikore ki uguma no gwaraka tukibera twashanga yaremera higuru tubasa okukibera
Abanya-Uganda mwetebekanisize obunibwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kale kubaza kuhindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 simu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegereza omucha ogwo kusingura sente nyamwinji ubwo uri kwirebera TV West buri zoba bikwihandikisa nikongera micha yawe okwetaba mu draw yo kwangura sente mu programme y'umushonje hamwe no muneneserezo omuhanguzi naza kuba natererwa simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundi yo kwetaba mu kazano niko ne mcha yawe yo kusingura eri kweyongera. Olwa kabiri tuza kuba twine Enoch naija kuba natwegesa okutwakubasa kurebera ente za zero grazing okuza kugiteka aha famu yawe kwihamu ekyo ori kugendamu nogirisa ki nogireberana ki nogihereza ki kugira ngo iwo murisa ogihe mwekyo ekyo ori kuba noyetaga ngo ogihemu atutubana brushing aho nogira biho brush none okora bonding nayo uba noginywana kandi okiginywana ekuri cyo kwaki cyo kuba noyenda akomu kujimasaging mwene hura relaxed ne hura yabaje ya relaxinga ati ebaneberje kandi ekindi ati norizo kubyama icyo tukaziteraho aheze kubyama kawumati aheze kubyama aha mushenyi kandi umuntu urushanga aho nko urushakirye hati kuba noje massage ngo koresa brush ati yimpo ati uro ugo mucuco gwagiza gubangura ati kumerikiri kumanyise ngo tuzagaruka banyaka muraka hazana sim ka program turiya TV Stadium Kibuga Mbaraka Shows Boma kweza buri zoba okayo TV West program ya simka noro kubanza kusiro wakatano shayimo kusesheshatu ubwa hati Vincent Mujuz ine charity cyo gutunji hanuya sister charity ekyo antugamba hicho mwana wara nayegambira ubanza kigara ka mu charity it is very painful. Aba David ochitugarukire mu abo kubunda yatakashira ha TV ukashobora kwagenda dakikanje tureba makuraga nabwanyuma tubase ukongera gaganiraho nangwa twagaganireho kureka turinziriwe kwandika niwo katu gashobora cyo kureba nano gashobora cyakagamba nitwe naho katumanyisa icyo babasa teka hanshongeje na mulire wali omuyizi wasinye yokubiri akwatibwa police okuvena kauka machiba kunyabwe mali muna kwagalana nyongo kwewole sente okuva mamonerenda nezimulemo okusasula olunadduka omuyizi akwatidwa ebbanja ly'abazadde be ye Moses Talimewa ow'emyaka 16 nga mukiseera kino muto we ali maziga oluvannyuma lw'okuba nga mu nju nnyina mwe yabaleka babadde babeeramu babiri nga yanoonya ekyokulya yawola sente kasasula ko kitundu bade batukisa kisa kitundu nyumba lesha nezimukuba nafa kigambibwa nti nyina w'abaana bane ensimbi ezimufuukidde kagumba weegoge yazeewola okuva ewa Nakanyike Aisha era nga kigambibwa nti okukwatibwa kw'omwana ono bakoze nakanyebwa nyina asobole okugirako sente tubadde tusasula mama nga afuwanye okulaba nti asonda sente ate nga nana tuliisa nga sente ebicupa tebidimu nnyo sente. Stanley Sekirando ebyokwerinda mu katundu ka likodi agamba nti sente zeewolebwa kitaawe w'abaana bano nga zaali obukadde 3 nga yali bwakuzizzaayo emyezi 3 ate nga buli mwezi yalina okuteekangamu amagoba ga mitwalo 5 bayita Benard n'abawula sente ne basingayo wano ne bamusasulako ebbanga netuuka okuggwayo nga tebannaba kumalayo kakati
n'abayita manerenda omulala abawole ssente. Yakiriza era bwati Manerenda bwe baleeta namuwola ssente zamalayo Manerenda yasooka nga mu kumuwola ssente zino yasenga yawaka wano kyokka ng'endagaano gye bamukozesa yali eraga nti atunze. Waliwo buli omwezi mulamba ne bajja ne babagamba nti ssente zikoze eki zibalemeredde zitutwala nebaleka ku pressure era kyekyaviirako nemuzeeyo okufa. Abatuuze bakulembeddwa mu Silvia Sentamu bavumiridde ekya poliisi okukwata omwana ne muggalira olw'ebbanja ly'abazadde be. Mumundu mwe muzza mulimu ne bannaabala temusanze muntu mukulu n'omu naye kuba poliisi olw'okuba bakuwaddeyo akasente enguzi ziba ssente zibeere nga tezisobola kumultiplyinga kuba tesobola kukanja mufate n'obanyizaako n'omwana omuki. Abatuuze balaajanidde minisita w'ensonga z'abaana okuyingira mu nsonga zino okulaba nga omwana yakwatiddwa ayimbulwa. Yonna gy'oli yeeri egyetaasa abaana bano ne tebalina mwasirizi. Naye alina omutima ogw'obuntu ogusobola okulumirirwa mulekwa ne nnamwandu ng'embeera bwe mugimanyi. Bannange baveeyo batusaase tetuyinza na kulinda lwankya. Okusinziira ku batuuze omuyizi yakwatiddwa olw'ebbanja ly'abazadde be naye puleesa yamusukkako n'agenda mu kirombo okusima ku musenyu nga ssente zeyafunayo yabulamu akabizi okulaba nga akakuza kazaale obwana asobole okusasula Manerenda afune ku buweerero. Ngamba jangu olabe nakaleese ne brandi mwali omwo naye akakagula abadde alwana anoonya wajja kusente nakubuloka akubye obutaka bukokoleza omwana abadde alunda embizzi ye n'abagamba ngenda tunda embizzi yange nfunayo n'akalimu wano mu kirombe noonye sente zemukolaki zemwagala naye mwana kyo wasini yatugosaba emitwalo 5. abadde afunye okulaba nti ale anoonya ekyokulya tusobole okulya era tubadde tusobola kutuyamba. Mike Nsereko ssente w'ekitundu kino ayogedde ku yadde mu kitundu kye kyokka n'alaajanira abazesa okuyamba ku baana abo. Mwandikireze mu maaso n'okunoonyereza omuntu ono naye temwandisobodde okutwala muntu ono mwana ono nga bw'afaanana. Beeyama okunziriza ssente zange okitegeera. Bwe beeyama bbanga lyayitako ne ŋŋumiikiriza tebampa. Lydia Nalwiso yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Sente tuzirumu. byonna nabireba okutunga ekyokulya n'okubanza mwashaka okuza ishomero okutunga ekaramu n'ebyafaayo hati mwahika kugira ngu mwaronda karona nkaka nako kabazayo puresha abantu zabiita baruga omu magaraga abandi basira roni abaroni abaana gavumenti yo yarugayo na polisi kana bakakwata ayingambira karindani Amagambo byarukuteka yangusha n'ubundi police is an institution n'umukono n'emico n'emitwarize na n'engenderwa hati kandi reka ngambira ataba twabareba kamera hari abandi bantu bari imbere kushetinga kiraho tubakagira TV tubakazemisha gukurwa tubakumanywa ibintu byo mu cyaro kwe ibintu bigendo misho and itongo rimwe bukabura supervision is serious aturiye ikintu cya happening tumwine kuba mwarafutire mwababwine mwabakwasire nabo mwabakingirine bagiye kuriya abuko mwe mbagira ngo omuchomo kwa kutwara ha mugongo ngo aje musabandi bona akwato kaja ngo police yona niko kweriye ninga ngo police wona niko kwaro acting ati konka hataba hika kwitereza bakatunga kasente bakagenda bakakwata umwana w'imyaka 16 really nichenda mateko wanje hino bwahandika hayaja ngo imagine his fear right now a child behind bars trembling not understanding why he's being punished for something he never did no justice no conscience. Can allow a child to suffer for the mistakes of his parents? Ogwenomwe ombahandika inid na tuijuka. Niyo bakweta jango life abantu batubumpisha. Manyamishwa. Yes. Mwena tebi nebichebi. And we have institutions here. Konka once in a while ni yati. Girare bo kutero rwa mukabona kuru. Okareba ijoro y'umupolisi watira umuntu. I was happy wakabinga umupolisi. I was very happy. Agakashira najya kamfite na kamera zero.
akazi zo mu koti kandi tine kirabeho. Can you imagine that kind of arrogance? I was very happy. Me, I even called big people in this government. Now I'm happy. I'm telling you, charity can you be? Najant kongana mazma ukanyo kuna chirebe tina chichiriza. Because this impunity and arrogance between na te romo mbakuru na mbuza ntina mazma nje tina mazma nje na te bekana. I can relax. So I think something has to be done there. Kandi tindu kumuba tugambe charity abantu abaruguze sente mugarukwe mutugeze. Koko bawaguze sente umuntu akafa. Atogumana gabu yo kaguriki ubuntu twireho konke cyango hongere kubaho enkora yo kureba ngo abantu barukwiba kandi barubona bose because ategiye kafuna cyane bari even banks yo mu polisi nangwa bamzire ngo okhari yibanja nza kurukwata nza kwata umuntu wari yibanja bakakwata bakakwereza intambara kanje intambara ukargaho ukahikaho ukashanga amazima bakwetera kana k'emyaka 16 haza kucanoza kwawe ukamenya ngo esente zikazirwishe isha pressure zamutera gwagwamo byajebwa munyina byamurema yafuruka mazima mu conscience ya mazima wasakwata umwana w'emyaka 16 cyaganye nagamba you are asking a very good question in your conscience really conscience take kujang because conscience take kujang do it don't do it now arona bank nazo zikora sako zijwiro nazikore chenyine so we should not tie ourselves tukafuna okashoza nabakafuna bonka konke cyane nagamba abantu abo kureba ngo naba polisi ngo no whatever wena abazwire inform kushoto no muntu awurire embunu babazihekyo mabega turya revo kugira ngo bamuhe mitware ebiri ecyabuza ko natakuchifaho natakwenda kukimanya kasita bamujyango umuntu iroko muyihe katete ejo nchimayisango ekizubuntu kibasa kuba kitakurugaha mu polisi nkawe indafugabwa kitandikire abona yakire cyebiri the problem is bigger yeah kugira ngo yakire cyebiri what had gone wrong before he receives the check ko manyisho ngo cyabo bwana kugira ngo obompa ngompa bobatompa ate nebitana because it is about money sente kuba muri sente byasigara kubyakorwa na abantu bakwenda kumanya kimanyisango yatera to yareba muka yareba ko afire yaro mukazo kwa mutegerize abana nabo school fees bakajerebere nebyakorataho nebyafana nebyo nabyo no kuko biri ecebera reba cyukubasa kugura nangwe at least akahunga kire cyabana bari bagamba utatiya utumwana katakashye myaka 18 so the blame itself is not going to the policeman. I think there is a lot to work on kandi chinchikorwa na banka zimwe zetoye bakora nk'imishega bari yaho so the problem is actually hat government muri yechi because me I believe that government is a huge party government bakore ekinde kibakweta okuteka je sente zone zuguzibwa batandikira mu mabanka commercial banks interest rate yayibo amazu magaro ngacyate gaturga kafuna zaka katurga kafuna cyane tuzena na room zone hari sente zibako mu banka commercial bank rugasakos nazo ngago byona hari sente zibako karimo mu guruko kufutama okay uzakore nuza kwiruka wotafire hatwiha banka ukajiza meka kwa milioni 10 kongo kashanga waza kumare myaka ejesha twiba kuza emwa yikirizana amagoba go kuzafutamo ndakutura kano tandika kushashuriraho kweza kurukwiza somebody was telling me mu sesitebekire tagize zitwezi waye kuza sente hato kwikumi noza kutandika kushashura the first installment neza kuba neje naka next year kwa kwa internet anzira hata no wazi mozi ziriya manyezu habishe mokuturagaruka hagamba nituneja kone kurataho enambere ya screen neja kone gikoporra ukatsomba tumagwa washubuzi tugaruke ni gutwa tuganira hashongeje tushaka
Uganda. I don't need this one. Give me my money. I said give me my money. Young lady, don't you know that it is wrong to reject a national currency of any denomination? You should respect it and know that all money has value. Bank of Uganda issues coins in the denominations of Uganda shillings 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500, and 1,000. They are all legal tender in Uganda and should be accepted for all transactions. Money is precious. Handle with respect. This message is brought to you by Bank of Uganda. Hurricane Cristiano Ronaldo, Victor Gyökeres, and Alan Okello. It's from the Pearl of Africa to the heart of Spain. StarTimes brings you football action you need. Season 2025-2026. Starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes. Subscribe to StarTimes Classico Smart OK at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and so you can buy for the commentary. StarTimes Football, Kubeida Isi. Omubiri w'akaruru TV West neja kuberebera hamwe okuruka mu byaro okuzumu tawuni umunterane z'abari ku rundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe ejo yona turi kuretera ibikwayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona icyo murebe wito arinde kumanya nituza kucyumisiya yekumira mu kumanya abo kubicira biho cyona TV West neja kuba nejo kubisiya TV West nehinda. Twagaruka tutyo mnyano wetu omukashonshire cyakagamba nitwe esumite ya screen state twatutera watireba evidyo mwihanga Uganda utakajangu bya Afrika byarga Ethiopia twantwenda kureba obuzubuka basaba binga hikwa ko yoka chanduri mbota baboro abashomera kugatara yego sebo bani kampata bawa uri kiruzara kwa kuruganyungu cyapangara bwese kora kuri mu reba kandi wagureba atana n'icyo bahatiye nabone ko bari takwema nyangure wari n'imyaka y'ahasi cyangwa ubona afatorera keke agenda na keke baratema no kubirisha imyaka y'iki tureke kumanstone imyaka itari yitu cyapangara bw'iki boda boda cyo muri buremba kazi babare mnonga sebo inamba ni yejo not chenda anana mwenda mama mwagureba hello mwebara abantu bakuru wabare sebo mama kureba abantu bakora cyangwa Chendeza kwa TV. Agokuba? Yes. Usanga kama usanga nk'achairman LC1 wakubagirimbira abantu abo kandi wakubana mu muntu gwa kwingana no kwakufumcha urukingo utasemeye kuba na social senti ezihinguriye nezo kumuhereza kandi hata ubundi ndamu chairman wakubakoze resobe abo kugira ngo nabaza kumuhereza usirinje ntwarebere twantugabana baritana atagite family dicuzubu icyo aritera family dicuzubu icyo kwiza kubatwa kubanyagurira aho ibibanza byabo. Okay. Abemeza batafuwe becekesha yaguriwe. Watugambire. Mudakaga nakireba ngo bakitangira hari akakenati
not chenda anana mwenda notera kuchate katika ya wanshongejo ebe bintu nanda ibiri yes sebo oriro tasani wo kwengahe oriyoha yao nyamo ni sababu ya esa turebe akemererwa bwa kamu kandi akora mu guma leta n'ibirungi munonga teka cyari kandi na polisi nibo bimeshobe Thank you so much for your submission. Esimunjiyejo no jereba akana na kimyaka 16 kuba kwatiri ibanja gishe na nyina bayiguze mukafuna. Hello. Iteto kwakira. Turireje. Wanyeta waragama jumyabuyezo n'inkorora kwa eba rumyabuyezo kwakira mbere abantu bakafuna n'abapanga nabwiye no fact banka yonere ndakizana gafuna ko mwaka chumanya Erwasi na nachigambire zone sako zone ziryo mu abo ko ngo ukamiri ya ore baba mwaro makumya tano basar account tanga hata Mwende kandi bagaraka bagire n'utundi taxes na bwe dikana hanja abagabana umbango bw'Uganda umbango bag so kaza ekimsa kaza bazumisa government eji bazumisa government kingo banyinshi barukwenda mwene bo bintu tekateke bimere namwe abakwate mu Uganda polisi eyo Ego. Ego kuiba abantu ne banze yiboriya wakapata banze ko bagira kateni. So ni abatisere baka nawa ari museveni naba baritira banga. Ego. Ari no ndetse. Sejite ine shonga kure kita bagitwire muri tatu gishobere. Hello. Omushomwe kwa kutwara ha mugongo ajumisa abandi bona. Hello. Twakwakira. Turira cyabuzima amazina ne yuwatera neco kugamba hashongeje. Olivia kuruga bushenyi cyamunga Swazi. Yes. Konga hatsinda government ya Uganda kambuze. Omana bageni bari yaro no gumwana kasayininga omazima. Mazima kabataru. Mwenu government ya Uganda nezamba otabantu katwarana government katwarana kuryenguzi for sure. Government ninga no muntu bunto wakafunana na wa polisi. Ati polisi ni polisi government. Yes. Atoze zindachika omwana wa myaka 16 tine cyakumanya. Yes. Nezo kuryenguze koko no kuryenguze mukama wanje kubanga. Polisi yebire nereba omwana wa myaka 16 bamumwetera kuizo kwa omwana embapreza kureza zbaririro horoni for sure ari henda mukono gw'omwana ogwo mwana tuguruho ubuzima ari mwana mwana banindeka for sure government where are you government eriwa yes okay wewe mnonga Olivia okurga omurushenyi government where are you mazimenda ganezi tinyine matsikonguziro mukono gw'omwana tine naho yabira mention manya government yana abuza no kwa chairman isi wan kana tamu datinde government letantira government chairman isi wan ucweke chakafa wali afia kachiko kona kabantu banga bumpurano bagamba bakafa erosi tuna yotero erosi siritero RDC tario hello twakwakira uri rota ndireje uri rota mukazi ndireje amazina iwatera na cyo kwera amazina abanyakazi
natera mu ruti Yes. hati ne nakikense yanjye deno bintu nareba nabura tena nomazena Yes. nabura nakuyamana koma mazima abapolisi ejo station ni turimo polisi ninga turimo yuko koma mazima omwana ya myaka 16 dada polisi oinama jezi wakwata muhanda wange kayo wasanga omwana ni myaka 16 wamukwata waita hali ya polisi na osio bakwata omwana bamukinga hati bwenu turinka turi kuzanka Wakafuna na sente targecho kakwa mazima yareba togo umwana ayinamo umukono akafuna ye Wena katwariza to wakafuna hati wakafuna eko mukazi wakafuna number 1 Yes. niyenda banza bamukwata bamutomo abwashonga kuza kwata omwana kandi yamanya ati umuntu yarira amalapa Yes. Mpurire nakemerwa kuronda mukazi oba yarima kuronda mukazi nakamagaye ayinamu papa yakugaba kafuna ninga tabiri oku mukazi obarenye azine papa yakugaba kafuna abantu batwiba twaba omuntu nareta na trinige kumibiri na nyenda kwiba omuntu nazigabira ati ne kafuna atayina ne papa atayina ne Yes. twabona government banza limuka kure Wabare mnonga Evelyn. Thank you so much. It is understandable. Umuntu nagamba atabukuba twayikirizana kare cyane twendera. Ngo ebe twareba bikira TV na bitagira TV kandi biri na wasi kukirebe. So umuntu kugamba tubundi we are there. Ibintu burahamukwe, but what we are saying is abembezi bebyaro be in charge. You are not decoration tumuri byungu muri yo kukonga. Eka erikubaza kwenderera muri aho kuba bari yamba kuguza sente zibateganise konga bembezi bicweke echo where are you hati nkechiwe wasi nicyorekera kimwe ngo structures okwezi kafakare Mbaga cyashira TV West. na chairman si wanu bicweke echo mugabo abo bakora bahurire bakasitamire bajya mutino ra kwato mwana ogwacharechi abo kubitwa ngabazire ngabataka ngabebembezi ubwo mwana takari ya garone konga bagiye kwizira bakamutwara nakukeriye kazaho cyangwa cyara mwene umugabo kandi umugabo hello amazina nila kanatera chejegwa no mwatayo bari centenary ogu centenary shongejo yego government yo matine government that's nkureba turunti kambo government batine government abashahaba waza kuza kwetegereza wale batambuka kigambo cyo kweta kasete mane echamani wata ya kasete tubakubanza kuza kucondoza ahabwace ikintu cyabaho bone bahikana bakujandura bicamara kitariho kwe tokarugotire kasete akasete urode tinkini ati no kanyenda no kubanza wanyeta wanshobora ahabwace wantwara bindi tukamutwarire onyene banzo ngambere ituwaza kuntwara onyene kubanga umwana okubara muteke no munde sito mujja kuruganka banzo reba amakagabo enjiyo yonyene n'enjiyo kidongo enjiyo yonyene n'enjiyo bakwadekereza natireba buzuma mujeje erimo bukade bushatu bone bagamba waza umuhire nawe utaracondoreza no waza umuhire wakana yenda atwari igihe ndetse wakija kushakura atwari itaka o tayine siyarangiza haka wese sitakana indi itaka mujya binata gitinga mbona n'abashuma bashaha bona abashuma bamani bone beta gatasete nabanza rero igibugiga jawe uyino cyabugiga areba ngo bugiga bwabuni taka mbona kankwe sete
twese turazishashura kubanga nutoka zishashura esente zo kuza kutwara niho banga kudeka kana muntu ina hora mutabaza kwa nafuza sente bintu nabitanze kubanga akasente ako yes noze akasente nono oketago nyine yeah true aha ko kuba no oketa bintu ko ndakafata sakata ngo kushanga ko umuntu ko takwenda ziyaza kwihayo tarazito mu kintu zirakora amagoba nyine mburire akasete no zakata ndari akata ko amagoba ino ko akasete no zakata he amagoba agora shishiro mu cyana so akafuna kaina gabwaza mwimira tazumuhiri aha kubanga kwani kafitiya wana yitaga nangwa ihana naco kwezi no shanga yakuta no mu week ngo tandike no shasho esete no wazi esete zakora esete no zakora de bande yiteje bo naba chuma tukendera sente na abashaba n'abashuma bakaze nsetaga nangwa kasete ngakabaka nangwa tikabanza kamara Kenya kankesha tumbone kutandika kushashura mburire ninga kugira makuru no tarifite zanjye notansiraho mu week ningo mu kwezi utandika mu week ningo mu kwezi ibyo n'ibicibyo abasaba no kubinga cyane no kubinga mu ihanga gitu bagende barwo mu ihangire wa misentinare umura submission yawe ya wabuza muno kwatese munoza kuruzo muntu indeed ya twanshaba nzikiza amasomo abatera tubasima abatera yo submission twarekera amasomo kandi twana charity turene tugarukira aha naza kuja bisinsino that was the story, it was painful bantu Chimasa neshonga za kafuna zikabenziza mbache amani nabayo utakajo tunaenda sento kataragazo kazachi nabo bareba je nkonkaho nakakajumanya nakirererere una miliyoni 3 ngamurike katwa ndimi twareberera cyaro yo mutumuhere bundeshe kahingura ukutiro kuzo mukafuna